fitile ka re ngwalelang ngwane botlhokwa le ba botše gore Kwetepane o fitile a re kwetikweti wa botlhokwa shaere ha re tloa ko le godimo morena o re file dimpho a re fa tsona ka o fapana ga tsona ebile ya re laela a re di šomiše tlhokomela wena o filwe go kitima mara yo mongwe o filwe go ngwala dingwala a ngwale Leo la apilweng go bapala kgwele ya dinao mo leseng modimo o re laetse o re di šomiše dumelang ka mo malapeng ke kgatwa gore ke le dumedišane le batho ba le thabileng seterese se kae gape bona go di o batamela Kwetepane seterese se betha ribes ke nna Kwetepane wa motokwa yo maina ka rapa seleng August Shotolo ke le rata ku rametlae ke motho wa go rata batho wa go tlhokomela batho wa go nyaka motho a thabile ka metlha ka gore motho a tshea a kry a jofale ka pela swale ke kgala ka ta ka fulanase ge ke dio phela ke re ke thakana le lela le dio phela le re DVD long overdue DVD le lena le sa nyaka di CD ke gale le toa le sa bone jalo toa mamotha ke re ke le khumana bana ba mma le a o kwa la bana bona ha o sana o no kwa o sa bone jwale se we ka malapeng a lena e tswa mo lena gore le amoela jwang ene ke a tseba gore le a o e rata ka gore ke itshamile ka monna tia ka tia wa o tia ka ti matho a di bona ka ra dilo tše monna yo sefatana sa hae mo mpeng ya hae se ngwadile gore Swafo Music Productions ke ena yo a nthotheleditšeng wa bona na dilo tše re na le o se ditšele thong wa khumana gore ke wena thini ya dikore ke wena dipintsi di ka ra thini di tswaleletswe so batho ba bangwe le bona motlho mongwe ba nyaka o no khumana ba o tswaleletse ka ra thini a mothako la ta ka thini open a bula dipintsi tšela batho ba di a setšhu ke na se le taiphina ke a leboa le a o feleletša Keresemose la tsena ka ra yona botse la thoma 2015 ye bose ka the Amalgamation Kwetepane le Swafo the Amalgamation timo e ke berekileng le yona ke timo ye kotsi ntho ke e ratileng ka bona gore bontši ba bona they are beginners in acting and re be re roana be re kgadimotšana re be re hatana dikhontse mara ne bjale re a iteboa ka gore seo se bonang ka mo hae I think o bona quality in art ga o nyako sola go sola motho ga botse ke o dia ya hao kore o ka bona ka re o nyako e sola kudu wena o dia ya hao ke to bona ka yona ke a leboa ke leboile thekgo mola ke thomang o diragatša jwale ka storyteller ba moseriša batho yo a amogetšweng ka go seriša ka leleme labo that is indigenous comedy ebile ngwago mo botse kudu for nna ka baka la gore ke feletša ngwaga wa 2014 ke le yo a ileng a amogelwa le go nominatiwa mo go di-Satma Awards 2014 jaanong ke ngwaga o re feletšang ka nomine ra boya gape ka DVD release re ra re ipsine o bo tsene ka ra 2015 o ipsine o se ka war e dape na ke re o se ka e dapa e dape fela o tseba gore Kwetepane ke moruti ka ntelo ba rametai ke moruti ape le ka rapela motho a tia ke setotwane kwa se mo keketa strong ka mo rapela tutwane se sana past images o rile ra leka ka msho fela re rapela le DVD eo se pelo etapa ne o lo etapa o utswitse na pile yo gaga mocha motšhini wa hao na pile go kesitše ke a bapala ke a leboga thekgo ya lena ke leboga thekgo ya Swafo Music ke leboga ka mogolileng la nthega ka gona bana ba papa bana ba ge shwa ke sa bolela ka kwa hae ka kwa bo mosadi ya ke sa bolela
ena mmereko na be di ba o no amoela re bua bosiu le o re apela rana para o tsela lena ke senya nako ke re wena o filwe go ngwala mara yo mongwe o filwe go opela mo leseng a opele and then yo mongwe o filwe go kitima mo leseng se mothibeng o di motate o re laetse o re re di shumeshe. Okay, dumelang batho ba ka moka ga bona South Africa le ka ntle ga South Africa mo le tsebang gore ke tsebang gore le supporta lo feta ke bolela ka Lesotho ke bolela ka Namibia ke bolela ka Zimbabwe Gweru Rwanda and Masingo ke bua be sekala bala go bolela ka Lesotho mo le re supportang gona ke re t-shirt Swafo show go bolela le lena ka movie o moswa wa go tsefa lo feta ba rengi Kwetepane le Swafo ba bantši ba ka iputšiša ba rena Kwetepane le Swafo go dira ga eng Swafo kwa dikoša Kwetepane kwa metlae ka moka ga motho eng kgatlhang ka this movie ke gore go kopane bo mahlwa a di bona go kopane batho ba ileng gore ba tse o na le information ya se o na le information ya se bola ba le ba kopanye talente e kopane pleke one re dire lo tse di botse bola ka re tswa re lena gore le tla kgatlhega ka malapeng ka tse re di ya mo ke sa le ba le gape gore ke leboge yena Kwetepane e le ra gona go kwana from the beginning gore o tla berekishana le yona Swafo Music Productions e le Kwetelicious Productions re kwana re di mmereko mo botse o ya pele jwale ke re gopela fela gore lena di supportera ja rena Herman supportang encourage everyone o ra support bola ka bana ba bolena bana ba Limpopo Kwetepane o tswa botlokwa nna ke tswa ga Mathabata re kopane re le bana ba gana mo ga bolena ka moka ga rena re gopela support ya lena ke sa lebelo go leboga batho bohle ka moka bona ba ban supportang even in the music industry ba ban supportang ke re modimo a khotso a le shofatshe my wife Ayanda ke le ba le bolela ka yena the whole crew le ba re shootile le bona not forgetting my friend wa re shootang Vosmus Palane ke mogotsi ya ke mfana ka ko monyane mara o di America mo botse ke le leboga ke re modimo a khotso a le shofatshe. Thank you very much. Aha ba bugo ka moka ba Africa wa bolela mo ke Vosmus Palane ga e ke ka kwa mogoto sebitiela dinamuneng ke le tshware ke DVD ya Kwetepane le Swafo e bitswang The Amalgamation re leboga thego ya lena ba gesho please man please go bana taba tsa gore ka dilo tsa tsileng all right as can rega Paris what ba gesho yeah nna ke monna o ba le behind the cameras ke nna o ba shoota DVD ke nna o I editileng ke nna o a designileng sleeves sa bana ba gesho ba please batho ba gesho mana re ba supporting re rekeng original then re tlo bona dilo tse di sharp ke a leboga aha